Hello bakunzi ba Jump Estate. Nanone nyine turi hano kuri Twin Lake cyangwa Lake Burera. So turi hano muri buno butaka turi kubereka, muri kubona ko harimo agashyamba. Kuri bantu bifuje kuba bakubaka like a resort cyangwa babandi bifuje kuba bakubaka nka cabins, those vocational home. This is your place because you have the tree and you have the lake. Ubutaka bwacu rero buva hejuru ku musozi bukagera hasi ku mazi, bukagera kuri buffer zone. So ubutaka rero n'ubutaka buri kuboneka ku giciro cyiza kinejeje, ugomba nawe kuza ukabugura, ntago bugomba kugucika. So nkuko mugiye kubibona muri video, n'ubutaka bwiza ushobora gushyiramo cabin cyangwa hotel. I don't know, this is the best deal that comes on the market. Ikindi wamenya kuri buno butaka bufite view y'ibirunga kabisa, ubutaka bwiza utagomba guca. Woke up late, missed the morning glaze, but the sunlight hits. That's Muhabura volcano over there. Grab my shades and hit